sababhekeza nasenzathi bathi amadlozi bathi babulewe kanti izinto zaba ababela ngenyanga abasaphathi imithi bayiyeke ngoba ayisandawo akukho la ofika khona ngomuthi. Uyakhuzwa kodwa kawufuni. Ngithe babusisiwe abazali lena uyabona ukuthi ungahlupheke wena ungaba nalutho uthi uyacela kushembe kanti uxakwa amabhodlela akho uxakwe izinhlanga lezo wawugaba la uthi ufuna inhlanga yizo sikuvukela manje itibani sifuke kuwe egasini namabhubesi uthi nawe uyaqhamuka koyinto okukhulu bebaleke benjalo yasimazi nje aloyiyeka imithi kwali usamele sikhuluma njalo bomuthi. Hawu. Kanti kawuzwa isimane sesikhozana ngazo awuzwa. Uyabusisa umuntu ungahambi ngokuyana kwababi ongami naseceleni yeso Uyakhuzwa awufuni ukufa. Ithi manje kanje lesifundile uyakhuluma ngoba bese ngoba indlela ezaba yisongile